Mreno wadaje awode amaye Adom TV Badwam tino na wotwi nkomo no mesro shanonso na ya onso do ho adwemu bi nti ochena no na ya hwe de ewoso wo ye onofo no Brazil no se wanya papa ma sonofo no mu eso ensunsanso ade ebebro ye da endpoint homeopathic clinic ase de edu so no me wo Kovi Tigernut powder penifo nso ewa ha enda no pe wo ba beboa ye na yedi enkomo bebre be me na no pe ye mo akwaba na bibia boko de woni mo efe pa me da se mo bibia na organic so sa enti enim komo Kovi Tigernut powder ye hwede ye ewe ni pedum okay and then no se obibia hwe Adom TV a ye fi Kovi organic foods na ye de aduane sonko bi na aba adwaman so ye pese onipa da se ni bia empebi na wondi esan se onipa bia apomuden ehia se wo apomuden a papa ebo ma bibia wo pese wo ye bia no utimi ye wo ni so de hunu so be bibi na woni apomuden a wontimi enye ye de na de aba no aduane a enye aduro na mmom no de ma ye de no da enso na ye pese ye ma onipa bia wo hwe Adom TV no wonso ubetimi na wahu Kovi organic foods no ade edi mu tintiman pa ye de ye atadwe ya ye wie eno na ye de enwane nuru awodo e de afrafra ma ye mo bibia nti asese we no ye natural ayemfa bibi fufuro bia na se bia any additive bia enka ho it is ne de no se de sitie no ye natural na mmom no we ebebo se de be ya edu anopa o breakfast na wo ye na wudi no ebe ye fofofo nti we no ye mfa nsija so na ye nka wunya sabi dodo a wa wo pe edi gu cup mu na wodi nsu afra na wodi nse dia wodi sabi nkola aduane so se di enyu se dia open bia open hot ubetima en hot open udi chilled water cry a ebe fra kama betima dia no pa enti wu ko adwuma wunya se anopa no e bia na wadwuma se o kontem na afiansa na go sija so bewe na wo twa ho sa da bi bewie no ebe ko for how dia bro bia na ko adwuma so late ye pam so asama ba Ghana highway enti de wunya ne se opa bia anopa obetimi adi na mbom ni so emfa so de ni ntie pese obi atobi ni se e contain high fiber enti obi biara wo ye diabetic obi wo diabetes yesi mendie sichiri we ni sugar na natural atadwe ne de no ana ye de aye enti obi ye diabetic a odina no pa ene enwumre beboa na manage the sugar level no e de ama no afezu wudi ni kura no afi wa be hu se ensesan kakra so ebem obi owo pressure edi aduane we anopa say the breakfast say the odi ntom brown no ana say enwumre odi a afi obi hu se eno so ensesan abem ezan se eboa pa eboa ma wo energy enu jo nipa da se ni bia waka obi si mi de mini diabetes obi si mi de mini BP emfa wonu obi owo BP ana obi owo diabetes ubetimi adibi na ma wo so energy afei so no opese wo immune system na se wo ni pedema sojafo no omunya hode se de be ya enyare wa woduo nyina obetimi akoatia de ama eza so obi wo ma yade kakra bi twam a na afa no empese ense ba no se wo immune system ni nya hode ne se de be ya dani dan nyina no onso benya apomuden kope Kovi Tigernut powder ibi na to na dina no pa o call officer ubetimi adi afei obi so a yemu bi wo no ma anwumre yadwuma ye yenti na anwumre oba ko du fie no ya bo be 8 na afiance no go di aduane bi a ade be chena na fu onu ya 2 a wogina east wogina west ye mpese sa ade ne besi ntenwumre du fie a o sabia na wodi nsuo afra se de apese ne mu duro na nye no wa na obetimi aye ne sa na wadi eno be bo nte ma unyi se wafunu o flat taminu ebe ba kama se de be flat wo se mefunu enso se de ma ye no se bi ntendi aduane se go Kovi wo fie ntino na wenye bi na wedi afei so obi kura honom na odi a odi ni se adua afei bosa na pa be sore na weni etwampe na che se eyi wani so ama na weni nso ayede ada ho afei so odi pa bi wo ha ye ka obi fi so na okura bi na wundi bi wudi a waso be hu ensesaya wodo a obehu ewo woni peduam ebre ko na nim na wudi no unse naturopathy any homeopathy kura ne kwan no kire se eni pedua na se ye mane nduane du awodo papa eno wasa ne ho yade ene ti na obi wo ha ekuro to ne ho a na ekuro na nkasa ewu ehu yi asa wakoto aduro bia obi wani tipai na wase me de minum aduro bia emretia wa bi mu na ne ho ato na wade ne ho eno nti na si kope Kovi Tigernut powder bi na di nti wo officer ubetimi recommend so dia mu be afenso no emema nim dia atadwe ye de mom ye de charge battery
we a bear man out the Kovi Tigernut powder. They be a catch or say aphrodisiacs na dosun. Work on number reaching a chain soon so. As I say, be biana, we biano. In the natural way, when the many at the womb feel body and as a wakwa at the mound waiting in the pepper and the copper Kovi ni binedi. I feel so lactating mothers. So be a painful and I'll be a wow. So fuck Kovi Tigernut powder, obewono, mammy. E ka nufunso a oni ni problem nufunso ni be ba pa bi se obi bia emfasode a wodo atadwe eye de ma obi a enti wo obi bia wukunu na se wo ye be ma na wo yire enyemo a ye be se se ko dwa so akopɛ Kovi Tigernut powder bi na fama no na wonto na wono so wondi ye be se ye be kasa e de kumu aso bo na mbo ye be che obi a wo benye bi na wato e pa wono chowo na wo gwai e Cape Coast iminde wo gwai na pe Kovi Tigernut powder ni bi na ato a edu Pedu Junction Hatchland City or Abra Hatchland City wo a golf filling station e wo no e wo Abra no obenye bi na wo nso wato afezu Pedu Junction enso e wo gwe ho no ma idu gwe a Pedu Junction ono so golf filling station e wo na idu ho no na se ipe Kovi Tigernut powder ni bia anaka se ope ataju sam ni bia obenye bi na wato temafo nyina enko Little George Pharmacy obenye bi na ho nso wato Ekus Pharmacy enso e wa hyiama afi Tinated Herbal Center shop bia wo Ghana ha bia okona wo se wo pe Kovi Tigernut powder ni bia nso obenye bi na wato afi Radio Good udu Radio Good na se wo pe Kovi Tigernut powder e ho nso obenye bi na wato afi sunyani fo nyina so ko Green Light Pharmacy wo aye sunyani a nso obetimi de wani akirem e wo Green Light Pharmacy na nso wenye bi na wato Western North for enko B Apia Enterprise womuso omenye biato afei wona wo sekrum kumase ukọ Freddy Benz omenye bi na wonso wato Poku Trading enso ewa Asante Mantem wa udu wonom na so pe Kovi Tigernut powder eduane wonwaso a ye de aba edwaman se de be ya ebe bo nipa da seni biye wa pomode no a ubenye bi ewo hono na wato ye samrani ni nyina ne se ma waduane enye wadru se de be ya engodu brebi no obema edru ababeye waduane afi wo suedro so a ukohonoka pharmacy eno woda akwan no pe wo eye suedro Central Region no ukohonoka pharmacy a eno e woda akwan no we National Investment Bank wo si wo ho a ubehu se honoka pharmacy wo ho no mo a ono nso betimi akokoto bi na wadi wudi no behu ensesan bebre enso ewo etino ye be se ye mfa numbers no entudwa se de be ya oda se ne bi a wo hwe pese otomi ma ne maame se de be ya maame wo BP or pressure ehun ye so be di sugar se ne tea kura betimi asebi e de agum na eno amasa de na ba a ye natural enko fansunsuanso bia no emfa ma no a FDA4 e de wonsa ahyase team so se ye mbohu deru no da se ne bia ojo na pomode ho no enko pebi na wonto eye Kovi Organic Foods ena ye de aba adwaman so nti wa wotie mi no opese wo twira ukọ screen so abo se ne na mese no e da screen no eso afezi mesa so abobo de ama se de be ya opese wo ntwiro nso a ubetimi na wa twiro ubetimi afre 0558 400 265 message to be 0558 400 265 ana se ofre na ye busy a ubetimi nso afre 0244 787639 ofra ubenya saadi bi na wato ubetimi so WhatsApp afi so no obi hweye Adom TV na se owo amanone wo de ofre number so na no akire country awo so ye de bebrew sa na yan se de be ya onipa bia no ebenya onipa ka se accessibility no na ono nso ato products ni bi na ode aboa na pomoden enti no ya dance die ni nyina na se ma waduane a wodie no enye wadru Kovi Tigernut powder Mr. Ojibinum I enumerated to Thomas yeah no die no bi na onko di heavy food bi am ofui enyere bare enko ma hard banks no me ade but enumere unya Kovi Tigernut no bia simple u breakfast u dinner fine so let me aboy ti bibi mu eni hode a obibi eni wo si ana pese u be nko pebi ti enu nko a na mo enu nko a na ye wo enu nko a na ye wo ti enu oni na senso de ni colors no ani du ko dwama nso na ohun kama sa memo obi amfa bibi ankoda obi a se ya nete na se Kovi no ehye ade bi a ya circle ho kama nti was Kovi atadwe so down kama sa atadwe ne de ehia
nti ye wi amamba ko na me ntra hwe na no pe me di mema wadi bi da wo so hu se ebo apa danse nokre da che hene koso na direct adwuma no untime ntra bi efia pe ne betimi a try so ati ase aha you know ko ba bi abenya bi ato na onso atimi aboa number no 0558 400 265 0558 400 265 and 0244 78 7639 0244 78 7639 na woni Kovi Tigernut penfo edi nkomo amen komra na meba komo foforo